Umoya wedlozi is a possessing spirit. Lokho kusho ukuthini-ke? Kusho ukuthi umoya ongenayo. Sanibona, ngithemba ukuthi niyaphila. So ngila ekutheni umoya wedlozi umoya okungenayo as umuntu, okusho ukuthi lona akusumoya ozalwa nawo noma ofika nawo emhlabeni, but umoya othi uma ngabe usufikile emhlabeni usuzaliwe usuwumuntu bese uyakuphozesa noma bese uyakungena bese uyaphila kuwe ngaphakathi ngenhloso. Ingakho idlozi sesithi umoya lona odlozomelayo, okusho ukuthi ungena ngokudlozoma noma ngithi ungena ngokudlozomela, yes, ungena ngendluzula lo moya lo kuwe ufike ukudlozomele. That's why abantu abaningi uma ngabe bevuka idlozi kuba khona lokudlikiza emzimbeni, kwesinye isikhathi kube khona lokubhonga noma ngithi lokubhodla kusuke kwenzeka ukukhombisa lo moya usuke ucontrol umzimba wakho la emzimbeni wakho usuke ucontrol la emzimbeni lo moya. Ingakho uma ngabe ukwi-trance yakho ungakhona ukubona ezinye izinto because lo moya usuke utake over emzimbeni wakho ngoba lo moya weseqalela ukuphozisile. So that's why kukhona abantu namhlanje uthola umuntu usukhulile usuneminyaka ethi ayibe u40, 45, 50 bese kuyima eqala ukuphupha izinto zedlozi bese ethi mayohlola kwamanga kufike kuthiwa kube wena unedlozi, ungena idlozi. Bese yamali kanjani ngoba mina ngazalwa ngaba nje kanje. Umoya wedlozi ungena noma ngayisiphi isikhathi usuke ufuna ukungena ngaso. Kuyenzeka umoya wedlozi ongene uqeda kuzalwa, usanda kuzalwa omncane, uthi nje uqala ukukhula bese uyabonana lo moya bese uthi hayi uzalwe nedlozi. Cha, ungene usuzaliwe lo moya wasakhula, ungene lo moya mhlambe ukubamba usafunda isikole, mhlambe ubamba ususe-university, mhlambe ubamba usuqedile i-university, mhlambe usuye-tertiary futhi ubambe lo moya ungene. Hleze ukubambe usuthi usuyoshada, usuyifezekisile izinto ey'ningi emhlabeni, uthi usuyoshada ufike lo moya ukubambe ngenhloso. Kuhlala kunenhloso behind ukungenwa idlozi. Idlozi alingeni nje for the fun of it, lingena ngenhloso. Iy'nhloso ziningi esingeke sizazi iy'nhloso zamadlozi. Okungenzeka inhloso ukuthi kumele ulaphe abantu, okungenzeka inhloso ukuthi kunezinto ekhaya ekumele ukuthi uyilungise, kunenzeka inhloso ukuthi mhlambe la uyogana khona emzini kunezinto ozofika uyilungise ngenxa yokuthi wangenwa idlozi. Lase liyakuphilisa emzimbeni, lase likuphathisa into noma lase likufundisa into ozokwazi ukuthi uphile ngayo ukuye phambili, uyabona. So leyo yinhloso esuke ifuna idlozi emzimbeni wakho. Angeke sazi ukuthi mhlambe kungaba yini. Bese kuyahamba-ke uma ngabe ungena idlozi bese kuba khona isikhathi, not kuwo wonke umuntu, bese kuba khona isikhathi sokuthi ungenwe noma mhlambe uma ungena idlozi kwesinye isikhathi lingene uthi lihamba nomoya wobungoma. Uyabona-ke manje seyihlukene lezi zinto, idlozi ngapha umoya wobungoma manje. Uthi ungenwe idlozi kwase ungenwa umoya wobungoma esiyahlangana lapha sesithi-ke lapha esithi khona lo moya wobungoma ubona ngani lo moya wobungoma? Lo moya wobungoma kumele wazi ukuthi uvuswa yingoma lo moya wobungoma. That's why uma ngabe unalo moya wobungoma makushaywa iy'gubhu bese lo moya wobungoma uyavuka lawo because vele uvuswa ingoma, uvuswa iy'gubhu, uvuswa ukuhlabelela kakhulu. Kodwa-ke leyo ngisayichaza nje angikho lapho, ngila ekutheni umuntu into emele siyilwele njengabantu uma ngabe samukela imimoya noma ngithi samukela-ke amadlozi, kumele silwele ukuthi lawo madlozi esike siwamukela kumele siwamukelele ukuthi siwaphilise nawe siphilise futhi. Uma ngithi siwaphilise ngisho ukuthi kumele siwamukelele ukuthi la madlozi konke lokhu asuke akufisa lawa asuke akucela emzimbeni wethu sizame ukuthi siwenzele ukuze uzokwazi ukuthi ephile eluleke ebese-ke endela kwelamathongo ngoba kumele siwazi umehluko between the two, between idlozi nethongo. Lezi zinto ey'mbili zihlukile zombili, akusinto eyodwa. Uze ukuthi umuntu uyothwasela amathongo, cha ayenzeki into leyo. Izinto ey'mbili, idlozi nethongo. Idlozi liyamngena umuntu kodwa ithongo lisuke selendele kwelaphakade lapha sekusuke kuhleli khona nobabamkhulu nobani manyana. So umuntu into eyenza ukuthi laba bantu bebuye bezoba amadlozi kubo ngisho kunenhloso kwesinye isikhathi. Kusho kwesinye isikhathi la bantu njengoba bezoba idlozi noma lo muntu njengoba ezoba idlozi emzimbeni wakho ufuna ukuthi umfezekisele into angazange akwazi ukuthi eyifeze saphila emhlabeni. Ingakho kukhona abantu namhlanje esiyayisithi uma ngabe noma mawusihamba sithi siyohlola kubantu abahlolayo, umuzwe ukuthi umuntu yazi ugogo wakho uyakhala noma uyazi ngikhona ukukhonektha nomuntu kanje uyakhala, ukhalela ukuthi ubona ngazi ukuthi
uhambe emhlabeni singakafiki isikhathi sakho sokuthi uhambe emhlabeni. So njalo uma ifika kimi ufika ngenyembezi bese iyakhala. Okwakho wena njenganomuntu ukuthi ungamcinezeli lowo muntu, kumele ukuthi umkhulule kwesinye isikhathi noma kubuhlungu njalo, kumele ukuthi umkhulule noma wazi ukuthi isithandwa sakho noma wazi ukuthi umama wakho noma ubaba wakho, but inhliziyo yakho ayingagxilile ekutheni ubaba ushonile, umama ushonile, kodwa kumele ukuthi umkhulule uzokwazi ukuthi ekhululeke bese ekwazi ukuthi ebuye ekhulume nawe ekutshela icelo umenzeleni. Okunye okwesibili lo muntu ongamlula ngakho uma ngabe esevele ngaleyo ndlela, ungamlula ngokuthi umenzele lokhu akucelayo noma akufisayo, ngoba lo muntu uhambile emhlabeni wakhala ukuthi uhambe singakafiki isikhathi. Kodwa njengoba esebuya manje, usubuya ngenhloso, usubuya ngokuzocela, cha, ngizocela ukuthi ungenzele 1, 2, 3 ukuze nami ngikwazi ukuthi uma ungenzela lokhu ngendele ethongweni. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi thina njengabantu sesiyageja, sifike salamukela le dlozi emzimbeni. Le dlozi la ngasho lona asihambe siyothwasa, sasesifuna ukuyothwasa, sasesifuna ukuthi silamukelise ezinye izinto engamele ngabe silamukisa zona, sasesigeja le purpose yokungenwa yile dlozi kwesinye isikhathi. Kwesinye isikhathi ngoba uyabona nje uma ngisasho kanje uxolo, uma ngisasho kanje yilapho phela fike sithole khona abantu ukuthi kukhona umuntu okungamele ayothwasa kodwa nangigijima uyothwasa, khona umuntu okumele ayothwasa akafuni ukuyothwasa, yingoba inhloso akakayitholi akayazi. Inhloso uyayibuza edlozini lakho, noma uma ngabe njengomuntu omdala onengane uyizele mhlawumbe uyibone ingenwa umoya odlozi omelayo emzimbeni, uwubona mhlawumbe ukuthi umoya wedlozi, uyakwazi ukuthi lo moya uhambe emsamo. Kubaluleke lapho ube emsamo, uhambe uye emsamo ufike ubuze ukuthi bukhona omkhulu, le ngane ithini inhloso yayo njengoba ningena la emzimbeni, nifuna izolungisa ini? Senzela ukuthi leyo ngane kusheshe kubonakale empilweni yayo, ingadideki njengathi kodwa namhlanje sifuna ukulala silinde amaphupho, kwesinye isikhathi silala amaphupho engaveli, kwesinye isikhathi sikhohlwa amanye, thole asisayitholi inhloso kanjalo isiyasindlula le nto. Uthole usulungise indlela yakho kamoya kuphela uma-30 years ulokhu uyalungisa kodwa ayikho into ebonakalayo because inhloso awuyazi, kanti kube uyayazi ubuzosuka uhlale kuyo. So kubalulekile-ke bafowethu ukusefa imimoya kwesinye isikhathi. Kunabantu namhlanje abangenwe yimimoya kodwa imimoya engabaphilisi, imimoya ebabulalayo. Umuntu ethi yazi mina ngangenwa umkhulu uSibanibanyana kodwa mawuthi uyabona umkhulu uSibanibanyana umngenile, umenzisa izinto ezimbi zodwa, uyamthakathisa, umbulalisa abantu, umlalisa nabafazi babantu kuleyo mphupho wesigodlo sakhe, ufikelana nabafazi babantu. Wonke umuntu wesifazane ofika esigodlweni sakho ufike amshele. Ukungcola lokhu akusuki kuhle ngoba uma uthi ungenwe umkhulu uSibanibanyana, umkhulu uSibanibanyana akalethe izinto ezinhle kuwe, akakuvulela ugane ube nomfazi, mhlawumbe ube namabhizinisi usebenze, uma usebenza uphinde lapha abantu ngeqiniso. So ngila ekutheni-ke ngiyaphinda uma ngabe samukela amadlozi emzimbeni wethu, ake siqale sisihlenge nemimoya, sike siyisefe kuqala siyibone lo moya, umoya wokuphila noma umoya wokufa. Qala okwesibili uthi masuwuhlengile lowo moya uthi uma uphila bese uyawamukela phela. Uma uqeda kwamukela lowo moya, ukwamukela umoya kumele ukwazi futhi ukuthi ukuhlukanisa lokho. Uma uthi wamukela imoya usuke uhlukanisa between wena muntu wenyama nomuntu kamoya. Number 3, uma ngabe usuwamukelile bese ufuna i-purpose yalowo moya. Uma uzazi ukuthi wena njengoba wamukela idlozi nje uyaye uzizwe ukuthi unamandla kakhulu la emhlabeni ekutheni uyahlola mhlawumbe ukulapha, awukho mandla kakhulu, ungayiphoqi into ongenayo. Suhambile wayothwasa siyavuma. Ithini i-purpose emva kwalokho? Ubizelwe kuphi? Ekulapheni? Ubizelwe ekuhloleni? Ngabe ubizelwe ekuthakatheni? Uma ubizelwe ekuthakatheni, hlala ekuthakatheni phela, yekela abantu abalaphayo, ungafuni ukwenza ngesikhathi esisodwa ngoba uzosidida, yibo la bantu bagcina besilimaza. So kubalulekile ukuthi uthoyele i-purpose yedlozi elisuke likungenile, wamukela imoya ezokuphilisa, bese uyabafezekisela laba bantu lezi zinto abay'fisayo. Uma ngabe ubafezekisela, okokugcina engifuna ukushiya nakho, uma ngabe uzofezekisela laba bantu abasemzimbeni wakho lokho abakufisayo, ngiye ngithi mina kwesinye isikhathi akufuneki ukuthi uma ngabe uwumuntu usulamukela idlozi bese lifike likwenza isigqila. Le nto yedlozi ifana ne-reincarnation actually. Iyaphindaphindeka le mimoya, ilokhu iyay'phindaphinda ngenxa yokuthi ayisitholakali isikhathi. Wena njengamanje njengoba wamukela umkhulu wakho uJosephine ephila emzimbeni wakho, wena njengoba umamukela umkhulu wakho uphila impilo efunwa umkhulu wakho isikhathi esiningi, lokho kusho ukuthi eyakho iyasala emuva. Angisho ukuthi ngiyisana, ngiyabekisa, iyasala emuva, and uma isala emuva guess ukuthi wena uma ngabe usudlule emhlabeni kuzowenzakalani. Ngoba awuyiphilanga impilo yakho nawe yakho i-purpose ugcina ungayitholanga, uzophinda ubuye ungene ey'nganeni zakho. So kubalulekile-ke bafowethu ukuthi impilo yakho uyibhalanse ngo-right hayi ngo-wrong. Ungathi wena umkhulu njengoba engingenile nje
kodwa futhi ngifuna nanokugrova kancane yabo nje futhi ngesikhathi ntambama ngiyaphahla, I mean ngesikhathi semini ngiyaphahla ngelinye idlozi, later ngiyagrova. Usumixa izinto ey'ngamiksi lapha, ayihlangani lezo zinto lezo. Kodwa kubalulekile ukuthi nomoya ophila emzimbeni wakho ungabi isigqila sawo. Ungabi isigqila somoya kanjani nje, engafiki umkhulu uJolofina ethi uma efika kuwe, efike ethi ucela umhlabele iy'nkomo eziwu-7, lapho niyazazi ukuthi usebenza umsebenzi omholela u-1.5. Uzoyithathaphi iy'nkomo eziwu-7 ngo-1.5? Ngoba lowo 1.5 wokuthi uhambe ufike unese iy'ngane zakhe, uma unengane ekhaya, uthenga ama-pampers, uma unonkosikazi, umndeni, ndiyasibona imama sinanjani, uzothatha. Uma ngabe uzokwenza lokho usuyisigqila sedlozi, kumele idlozi lakho uma ngabe lifuna lifuna iy'nkomo eziwu-7, into nawe ubona ukuthi awuyi-afodi. Ake sikucacise lokho ngoba kukhona into ukuthi idlozi lifuna into kanti vele uyayi-afoda, lokho ungakwenza. But into uma ngabe ungayi-afodi, kubalulekile ukuthi wena ubuyele kulo. Thokoza mkhulu Jolofina loyo. Ngizwile ukuthi ufuna iy'nkomo eziwu-7 kodwa inkinga yami ukuthi mina ngihola u-1.5, angithi nangiphi umsebenzi ongihola u-1.5. So angazi iy'nkomo eziwu-7 ukuthi ngizoyithathaphi. Ngiyacela mkhulu ukuthi ungivezele leyo ndlandla namandla okuthola iy'nkomo eziwu-7, ngizokufezekisela lokhu wena okufunayo. Uyabona, ukhulumile nomkhulu siyamlinda uyambona ukuthi wenzani bese uyahlakanipha. Hleze uma uqeda kuphahla kanjalo uzothi uyahamba mhlawumbe uyodlala lapha ekhasini uwine mhlawumbe u-24,000 nje wokugembula uthi hayi inhlanhla yami ngeke ngikhiphe udale sihambe siyabe senithini, usubhajazile kanti ukhohlwe ukuthi kade uphahlile wacela ini lapha. Idlozi lifuna umuntu ohlaniphile kodwa hhayi ohlanisphele lona, uyabona. Ungabe nje ukuthi unedlozi ufuna ukwenza izinto ukuthi kodwa bese uba eside uphunga la bese kuyacisha, cha, hlakanipha. Ilokho okubalulekile kumele sikwazi bafethu ukuthi idlozi siyiphilela kanjani nanokuthi i-purpose yedlozi kumele siyithole emzimbeni wethu, singabi izigqila zemimoya. Utshele wena kuseseyidlozi lakho sekuyimoya edlala ngawo, ungabi isigqila salowo moya. Ngiyabonga kakhulu bafethu, ngisacela ni-subscribe nilakhe nishere la ko-Facebook The Journey of Awakening, then inamba yakwa-WhatsApp ithi 065 659 1974, 065 659 1974. Ngiyabonga kakhulu ngathi niyaphila nje.